Predsjednik Srbije se kreće ka opštinskom odboru Srpske... Nek ste došli na našu televiziju. Mi se isto borimo protiv korupcije. Jeste dobro? A dobro, s obzirom da je bio atentat, nisam loš. Atentat! Atentat! Izgleda sam siseko. Nema mi daš nikakve maramice, imam maramicu. Imam bre maramicu, ništa strašno. Da vam kažem, to pokazuje sa kakvim siledžijama, s kakvim nasilnicima imamo posla, sa ljudima koji... Ne treba mi ništa, bre, hvala vam. Saopštenje posle atentata. Poštovani gledalci, nepoštovani atentatori, nije vam uspjelo. Svjedoci smo da ja i dalje nastavljam da lijem krv za ovu zemlju, za ovaj narod, za ovaj evropski put. Evo, umirem. Treba mi u bolnicu da idem sad otprilike. I mogu vam reći da ću nastaviti kran na mene. Ajde. I tvrdim vam da ću nastaviti da lijem tu krv i da nikad neću prestati beži ovih operacija. Beži! Litar krvi, obe ruke, samo dođi pa me spasi od tuge.